IP MEC Het Singrong Pharakehai District Minority President Bijoy Teron Akehai Board Chairman Lipson Biakehai Pencenglok Samson Ingki Akehai Lai Chaning Leng Akehai MEC Pivingaringma Lapen ke Dr. Habib Lapen ke Town Committee Boy Terang Sa Chairman Pudip Terang Akehai Pencenglok Vice Chairman lapen Commissioner ke hai tumdan Dais long ke do Manpeng aluhi ke doan lapen Mondol Committee, Local Committee, Mohila Morcha, Jo Morcha, ST Morcha, Minority Morcha lapen ke Sorkari Gambura Nilikacing Honai Derarong Rong asara ke hai Rong apa sapi mekar mithur pencenglok jirpo jirpi lapen ke kang ni thai da bida lo bokori Nala tungla dong tang singkang eri ekdam pura yudak tumang sena tuan la sela tuan ke deng ke archo long pod ning aklong pen puthot kachoro kardam baji ko kardam de ho kada baja athema ile tum non ala tum tha kewa lo ning aklong pen choro lo karbiatum ke ni lituel karbiatum ke karbi ए के आर के राफ बी के बाप आई के इंटेलिजेंट ने चीफ मिनिस्टर भान हिमंत बिश्व शर्मा भान थान कार्बिया मीनिंग के कार्बी और राफ बात इंटेलिजेंट रे टिपा कार्बिया तुम के अब बताई yang si chong thui lo pulang te nili thandana kroi ke mate कार्बिया lorat mama ka chong thui कार्बिया lorat tumhare kroi ke Lasipini Theglong lo Congress puno APSLC puno Rarafana batai ka chong thui ba Rarafan hokhe tin alam siksi alam penceng lo ke thang siksi pawaring tang pik lo lapen siksi pawar kon ma kang tang lahai alam Rarafan ke thang ka pacobai asayang deng lok silang li ke thang English pen pulau, Arengelogalam pen pulau half truth. Karbiatum alam pulau semen ketan le, semen abang ke, pada pacok ke dat, semen kurusar tuntan po, dia ini kita tahu amen bang ketan dedat, langsung tot si, dia ketar bang ke, pini ning troksin arkep, ral pan kacong thuya joine si. Pini ke Karbiang lo aratum si people rejected nili leka reject kali jaya gathar Congress ban ke je Karbiang lo aratum si alatum harga reject je jaya gathar election ki tur ke betai follow MP betai ini lo MLA betai ini lo MDC betai si lo kerem par a frat kali memang donal itu Rarafan ke tanta bajai le se je ke bi atom phal amening thane adang jipu pegrap tu pen sa pegrap sa alam se alam tum pupu sita pegrap tu pen sa pegrap sa alam ke pilo ke to hoja ke Karbelo autonomous council atum separate electoral rules ka tiyar ji provision do sita ke bi atom phal amen ting thanone Athe constitution long lagno Bharat Kachariya rona long kitok dagdo People Representation Act 1950 along tok dak tire tumyong si India solo pulang te Bharat solo pulang te nangli Guwahati dono Mumbai dono Kolkata dono Chennai dono Delhi dono Bangalore dono nangli ningkan train ar keblo pulang te voting right ke dono Karbikur photum na dolo vote ke jog liya ja kom ke dolo sita keche ke biamen tumhaing thade dengi puke rare phat kacho bai jog bala ja constitution lo mase ke to gabe alang lit ninge je dake paragraph 20 teng pen je 6 dol area inglo so to mahabat labang chok lo paragraph 20 sita alang i putupo
je Nagaland pen ke bang Inglong aso tum dame Ho Manipur pen ke bang aku kie tum dame Hu Jharkhand pen ke bang Orissa pen ke bang Tribal tum Adivasi tum dame dake Karbi Anglong ke nang dolong lo se Inglong aso hijan lo ke Don Magle tum Perap pen kita ang deng so isi hini ke thom pudok Bible ke tok le Roman ang deng so ke thom ang deng so hini poson je michu ke tok ang deng ingkora ke thom pen ang deng so hini poson je 6 schedule ta paragraph 20 hadak tok lo je paragraph 20 long tok lo sita A, B, C pudo. A ke North Kachar Hill District. B ke Karbi Anglong Hawar pusitok da. Karbi kur photoma Hawar. Lapet ke dake C bang ke Bodoland Terel area pusitok. Alang lida ke lasini lipu. Inglong asodo atahai. Sita tuliram ronghang dotik siam dotik ke Hu Jharkhand pen ke bang Orissa pen ke bang Tribal tum Adivasi tum Manipur pen ke bang Aku kie tum Hu Nagaland pen ke bang Naga tum ke tuliram ronghang siam dotik ke longle pelang dim klok chak ke lada Karbi kur photum sibiri la selangi pen ni ke ton deke la hino ile tum han tok da alangi putu po je dake kiche ki biatum ke election nang thurdun longle dake 6 area ke dake ST reservation tokte don mangle tum sitting kora throkta dake open for all dake mane Muslim mane Nepali mane Bengali tang thurdun lo joint rong pia hot CM ke dota chedan lo Ching Thong pen Dil Bahadur Sastri nan thudun lo Dipu pen Dilip Sur nan thudun lo High Court case pilo Ramdet Athema that clause idalong ke tok do constitutional clause idalong ke tok do A B C pudo A ke nang liyong si India citizenship lo pulong te B nang liyong si nang liyarta ningkan kora follow pulong te C nang liyong si voters lo pulong te dake council election da chopate du long popu dak aron along close ida long ke tok dak do don mal tum rar phan pachobai re election do yi pule pachobai asan re election ye do ne lo ethe je koson siri election do po Karbi Anglong arab tum Team Karbi Anglong phan BJP party phan het sing rong phar pen cheng lo nili pen cheng lo kain korat sro tum phan ke returning officer ala tum certificate dang PLO pin pen ke dak sochera consciency ke dake het sing rong phar socheng da consciency ke kacherong PP Bithung reng thama ke tuliram rong ha rong khang ke long bison be pubanga certificate lang pier rapi governor pen chief minister bang si helicopter taralang solong nang pasun lo for the first time history in Karbi Anglong presidential election after the result chief minister pen governor bang si taralang solong rara thengno bang suri kep sose seme nang pilo pini pen ke je amuka het sing rong phar pen cheng lok ka cherong pipi tuliram rong ha long bison tum bang korat sok tum ban seme nang pilo ho so seme ke do hot abarim Johnson be CM ta do la pen ke abarim CM Johnson be ta mujarian se ta do abarim CM khorsing kita do abarim CM MP Biren Singh kita do Dr. Jointerong pita pen cheng lo Potmosari
ধনেশ্বর ইংটি পদ্মশ্রী রংমং terang penceng lok KCS organization tum doang bang suri kep ang nusi ni tum ban semen ang petang lo Karbiang Autonomous Council arona tengpen Rose 36 at tengpen jene tum speakering mailo chairman mailo lasi ano post pe nomination kidum de tengpen Raju Tisofan chairman mai dette na thi the leader of the house leader of the house mane CM kangwai Niliphan Bangkora Priyato Niliphan Nanjonglo je tuliram ang CM man populo Niliphan nang contest na vepin pe nili CM man dette na iye matum bhat alis pothai pe ni Gono pen gadget motivation do dette na phi IM pang ithai phi latung ma gera than ke than ke re-election pu rar bha gatong thui ka lima lage la sinili pudum do re-election doji 2027 morning simalom re-election do pu hala sorke jaga tarunda ko na contest no ka chobai dai share limit do English pen pulo nili halang ni phan pulo don't go beyond a point je losmori kha pen apar ke dam nang ne kathar sang ho alam te morat tum nang thok deji rat tum nang li phana hijim deji hem pek nang wan pipo pule apang as CPML tum ki poson bini as CPML tum bhan rat tum reject der son ka sorsa kali non prai ke as CPML sel hola terang sa ho pen chenglo sotalo lai chan pen chenglo kalima kala sotalo sida pini people rejected people cobai nang ni laso ka cobai jo ini pensi pini CPML tum ta mane abete rasolil tum theklong lo a party ke to sida muni tuma support bang abete lo pini FSLC to hop pe dalam chethan sina nilikai da puel 1986 amu me rasolil tum repeat nang ne lo Don rap che dam long le che wang long le pen cheng lo kacho boy kut pen cheng lo hemri ka chipli pen cheng lo hemri me ka che kai pen cheng lo la so pir the pen a pran ke dam na phai ta duk tik lo tu la khau ne ye hola so hot karbi kur pho eldom chini ji ejak krungjang lijang tungjang hamjang Sekar bikur follow pelonte, itu kacini ke narong lagi pelonte ezisirong, dak derarong pupele, narong lagi kaskomorong, narong lagi ezisirong, kali bagala, lasi nili laso jutang bang ke pavir nang itu, hola sumta kela nili mekheni ini yango, non la, Agustin kamsa itu celan pik. Bida kamsa dongka mukam dam chot ko thikni pen kera hot akereng amat ajut heng bok ade gutita niltum sike banlo na tum dara chini lo lasi hone tum kar gilo ke tang ya song tiri tie long glem rap pet non hola lai chaning leng boda chairman spokesperson alang tuma rong dungarai la homosti la kon rong pipen dire nong pia than akereng promat inang cekamat mi pen prindu mat pichilo ki thita karbilo la pen ke kapitie tumda karbilo ende malo ke dake e tuma phala koi ge pipo karbi yang silitungge nilikai ta puer sining leng thopta emang siro pot kathar sang ho pujai kathar bulo la ali le thuta ekengar kong siropo itu lasi lasona jutang lang loke